Dobrodošli u još jednu emisiju iz srca Europe. 2017. bliži se kraju. Iza nas je čitav niz političkih, kulturnih, ali i sigurnosnih zbivanja te zabrinjavajućih događanja koji su obilježili ovu godinu 2017. O tome ćemo razgovarati sa Željanom Zovko, hrvatskom zastupnicom, koja je nakon odlaska Davora Ive Stiera u nacionalnu politiku prije nešto više od godinu dana preuzela zastupničko mjesto u Europskom parlamentu. Gospođo Zovko, srdačan pozdrav i dobrodošli u emisiju. Hvala na pozivu. Kao prvo, gospođo Zovko, kako biste ocijenili proteklu 2017. godinu za vaš rad u Europskom parlamentu općenito? Pa evo, općenito bila je izuzetno intenzivna godina, ispunjena sa događanjima kako u Hrvatskoj, tako i u Europskoj uniji, a i u Bosni i Hercegovini, znači zemlji iz koje sam porijeklom, iz koje i dolazim. Tako da na jednom međunarodnom planu bila je jedna od najintenzivnijih perioda koje sam mogla zapamtiti, a tih perioda je bilo dosta, znači događanja je bilo dosta u mojoj prethodnoj karijeri. Ova godina je bila jedna od najintenzivnijih. Članica ste Odbora za razvoj, zatim izaslanstva za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom, kao i članica izaslanstva u zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP i Europske unije. Zamjenska se članica u Odboru za vanjske poslove, kao i u izaslanstvu Europsko-latinoameričkoj parlamentarnoj skupštini. Gdje su bili najveći izazovi i gdje ste uspjeli ostvariti uspjehe i rezultate za europske i hrvatske građane? Ja upravo dolazim iz Nepala gdje sam vodila misiju Europske unije, znači promatračku misiju u proteklim izborima u Nepalu. Bila sam šef misije Europske unije za ove izbore i to bi bio vrhunac moje godine na jednom međunarodnom polju. Sama činjenica da sam bila imenovana da vodim tu misiju, da promatramo izbore koji su prvi izbori nakon 10 godina pregovora i donošenja novog ustava. Znači 2015. godine u Nepalu je donesen novi ustav. Ta zemlja je imala građanski rat, imala je jedan dosta dug postkonfliktni period i donesen je novi izborni zakon. Sve to mi se ukazalo kao jedna izvanredna mogućnost i jedna velika čast da sam bila imenovana od Europskog parlamenta i od visoke povjerenice Mogherini da vodim ovu misiju i da nadgledam te prve njihove izbore. Je za mene kruna uspjeha te moje intenzivne vanjsko-političke aktivnosti, jer sam dosta u sklopu znači, vanjsko-političkog odbora i odbora za razvoj putovala kako po Africi, tako i u Aziji i u Južnom Kavkazu i sve te misije su vodile ka ovoj zadnjoj misiji gdje sam iz prve ruke mogla vidjeti kako jedna zemlja se uspješno transformirala u zemlju koja je dovela do federalizacije, do decentralizacije svog sustava i sa jednim velikim ponosom njihovi ljudi su proveli ove izbore, radili su na nečemu što je izgledalo u početku nezamislivo da u roku od 3 mjeseca organiziraju od lokalnih do državnih izbora. I za mene je jedno ogromno iskustvo i kako isto tako i iz prve ruke sam mogla vidjeti kako evropska diplomacija može da djeluje i onda gdje nekada i ne izgleda da ima prostora. Tako da ovaj period i ovaj moj rad, sve ta putovanja, sve te aktivnosti su mi pomogli da steknem kako jedan dublji uvod u ono što se može uraditi konkretno, a da sve te stvari prenesemo i na ono područje našeg intenzivnog rada, a to su da granice Europske unije se šire, znači na jugoistočnu Europu, da granica od 1000 km koju dijelimo sa Bosnom i Hercegovinom ne bude zadnja granica, nego da idemo dalje u to proširenje i da se stekne jedna mir i sigurnost na granicama Europske unije. Znači, to je sve bio i cilj mog rada i od kad sam došla ovdje
ovdje i nastavak jedne prirodne aktivnosti koje su započeli moji prethodnici, sadašnji premijer Andrej Plenković i Davor Ivo Stier. I mislim da u tome, da je taj nastavak uspješno se i odvija. Dolazite iz diplomacije. Kako trenutno ocjenjujete sigurnosno stanje u Europi, kako u hrvatskom, istočnom i južnom susjedstvu, a kako tumačite prijetnju Sjeverne Koreje, koja prijeti ne samo SAD-u nego i Europi, nuklearnim arsenalom koje posjeduje ta azijska država? Pa evo, Europa nije nikada prolazila, u stvari čitav svijet nikada nije prolazio kroz tako osjetljiv period kao što prolazi u ovom trenutku. Mi pokušavamo da se pozicioniramo kao globalni igrač, znači Evropska unija se pokušava pozicionirati i mislim da su ti koraci i formuliranje jedne vanjske politike jače i izraženije, znači uloge Evropske unije na globalnom planu, da je taj njen utjecaj postaje sve vidljiviji i vidljiviji, jer postoji potreba da Evropska unija se nametne kao jedan igrač u ovom prostoru gdje je kredibilitet nekih drugih zemalja ozbiljno doveden u pitanje. Tako da kao bivši diplomata izuzetno mi je i teško reći konkretno u ovom trenutku ozbiljnost sigurnosne situacije i mislim da svaki poznavatelj dešavanja u ovom trenutku i treba biti zabrinut ukoliko se Evropska unija i čitav svijet ne konsolidira i ne steknemo jedan konkretni pristup rješavanju nekih ozbiljnih kriza kao što je kriza u Sjevernoj Koreji, kriza, evo sada aktualna kriza oko proglašavanja Jeruzalema glavnim gradom. Mogu nam se desiti ozbiljne sigurnosne prijetnje i one su tu, one su već tu prisutne. Mislim da prostor se otvorio. Prostor se otvorio za nas kao one koji nemaju direktan interes u područjima gdje su ozbiljno poljuljano povjerenje i vjera da se neke stvari rade iz čistog ljubavi ili osjećaja prema ljudskim pravima i često su u nekim područjima izraženi veliki interesi koji ne bi to trebali biti. Tako da vjerujem da će ovaj period iznjedriti i neke nove ljude i neke nove ideje, a isto tako neke će se stvari morati ozbiljno rješavati i ne ostavljati prostora da stalno budemo djelovali ad hoc i na ove krize da odgovaramo sa nekim rješenjima koja nisu baš najprihvatljivija. U 2017. bavili ste se i pokrenuli nekoliko akcija vezane uz Bosnu i Hercegovinu u Europskom parlamentu i za Hrvate koji tamo žive kao jedan od 3 konstitutivna naroda. Na koje projekte i rezultate ste posebno ponosni? Evo, najponosnija sam na rezoluciju koja je početkom godine, znači samim mojim dolaskom, 4. rezolucija koja je donesena na izvješće o napretku Bosne i Hercegovine i koja je uskazala na ozbiljne manjkavosti izbornog sustava u Bosni i Hercegovini i na njenog ustavnog uređenja, te pozvala na federalizaciju Bosne i Hercegovine, decentralizaciju i na zaustavljanje dezintegrativnih faktora koje su već odavno prisutna u samoj zemlji. Čitavu ovu godinu sam pozivala isto tako da se provede jedan ozbiljan pristup, da se napravi jedan lessons learned exercise o tome što je bilo urađeno pogrešno u samoj zemlji u zadnjih 20 i nekoliko godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kroz svoj diplomatski rad sam pokušavala da donesem neke pozitivne projekte i to smo i zajedno sa kolegom Predom i kolegicom Šuicom i napravili sada krajem godine jer smo već nekoliko mjeseci planirali jednu izložbu i jednu konferenciju o pozitivnim stvarima koje se desilo u Bosni i Hercegovinu.
Ali evo, nažalost, sve nas je na neki način sve bacilo u sjenu nedavna presuda Haškoj šestorci i to je ono što je u stvari na što smo mi već dugo vremena ukazivali, što se dešava sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini, koji je pristup prema istini, o povijesnoj istini u toj zemlji, znači koji je pristup prema obrambenom ratu koji se vodio i kojima su se štitili i branili Hrvati Bosne i Hercegovine, koji su sada dovedeni u jednu poziciju da ih se naziva zločinačkim i udruženim zločinačkim pokretom, što je na neki način opet dovelo do razdvajanja, do dezintegracije, do svega onoga na što smo dugo vremena upozoravali, na što sam ja upozoravala kroz svoje govore. Možda su moji govori nekada bili isuviše diplomatski da bi ih se razumjelo konkretno, ali oni koji trebaju razumjeti poruku su itekako shvatili da sve ono na što sam upozoravala od samog početka mog mandata, to je da se provede ozbiljno znači pristup sagledavanju svih onih pogrešaka koje su urađene u Bosni i Hercegovini nakon završetka rata, nakon Dejtonskog sporazuma i sve ono što je dovelo da imamo situaciju u zemlji koja je u ovom trenutku sve više i više dezintegrirana, nažalost, a ne integrirana, i gdje su Hrvati bili i ostali jedini integrativni faktor, jedini faktor koji može tu zemlju dovesti do ozbiljnog pristupa Evropskoj uniji, su dovedeni u jednu defanzivnu poziciju opet, da se moraju braniti, da moraju objašnjavati ono što je bilo očigledno, znači za sve nas koji smo se tu zatekli i za vrijeme rata i koji smo bili izloženi i agresiji, koji smo bili izloženi koji smo u stvari, koji gledamo sa nevjericom u onom što se danas dešava. A mene još više žalosti i podijeljenost u hrvatskoj javnosti trenutno koja se dešava kroz polemike, kroz medije. I sama ta jedna činjenica nas vraća na neko doba koje smo željeli zaboraviti, na neko doba u kome su činjenice bile zamijenjene nekim drugim stvarima i nadam se da se to više neće ponavljati. Unatoč svemu ovome što ste rekli, možemo li imati ipak i dobre želje za novu 2018. Što zapravo želite vama osobno, što želite Lijepoj našoj, što želite Hrvatima u Bosni i Hercegovini i što želite Europskoj uniji? Evo, prije svega ja svima želim čestit Božić i sretnu Novu godinu. Prije svega dobro zdravlje, mir, jedan optimizam. Ja sam čitav život, moj život je praćen optimizmom i lijepim željama za sve dobre ljude, a i za one manje dobre, za one koji misle i dobro i one koji misle i loše. Mislim da nam je potrebno da svi budemo malo bolji, da imamo više ljubavi, da volimo i poštujemo jedni druge i one koji su drugačije i misle od nas. Sve drugo će doći samo po sebi. Više rada i optimizma. Mislim da ja sam u proteklih godinu dana prošla toliko zemalja gdje ljudi žive na rubu gladi, na granici siromaštva, zemlje koje imaju najveći stupanj kako siromaštva, tako neizgrađenosti i nezaposlenosti. Ali sam u tim svojim putovanjima vidjela puno više nasmijanih ljudi nego što ih srećem u ovoj Europi, tako da mislim da su neke stvari koje smo odavno zaboravili, a to je ljubav, poštovanje, mir i tolerancija, to je nešto što nam je svima preko potrebno, a sve drugo će doći samo po sebi. Ovim dobrim željama, pozitivnim mislima za iduću 2018. godinu stigli smo do kraja današnje emisije Iz srca Europe. Zahvaljujem na pozornosti vama i dolasku u studiju. Danas je s nama bila hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko. Ja sam Alen Legović. Do skorog javljanja u novom izdanju Iz srca Europe. Čestit Božić i sve dobro u 2018. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz srca Europe.